मागो दमासिनि समावनो बाक्सानि सालबारियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सासे फिसाज्लाया गावनि असे बिफाखौनो रुवाजों देथारदों। उन्दै समाव खाङै बायै फेदेर जाबोनाय असे फिसाज्लानि आखायावनो दुखुनांथावै अबथिरा जिउ गोमानांबाय सासे बिफाया। सासे फिसायानो गावनि बिफाखौ दाउ अमाफोर बायदि माबोरै अना खाना बुथारखो? खोब गिख्रंथाव, सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथायानो जादों बाक्सा सालबारिनि हस्तिनापुराव। 22 बोसोर बैसोनि दुथां बिस्टि गयारिया गावनि 45 बोसोर बैसोनि असे बिफा बाबि गयारिखौ रुवाजों देनानै बुथारदों। मानि थाखाय मा जाहोनाव बिफानि सायाव बेबायदि गिख्रंथाव थांखि लाखो बेखौ रोखा मिथिनाय जायाखै आरो बे समाव दुथां बिस्टि गयारिखौ पुलिसा गावनि आवथायाव लाबाय आरो नायबिजिरनायखौ जागायनो थाखाय सिगांबाय। উঠি মাত্ৰ পায়খানা কৰিলোঁ, পায়খানা কৰাৰ পাছত গা ধুলোঁ। গা ধোৱাতে আমাৰ এটা বাপু আছে, বাপুলে যে বাবা আমকাই ফোন দিছি, এনে তেনে বোলে আমকাই মৰিল। এইখিনিয়ে আৰু মোৰ তাৰমানে কিহে দি মাৰছে বোলে ক'ব নোৱাৰি, এইটো গম পোৱা নাই। আমাৰ এনেকৈ PWৰ পৰা ইবাগে ৰাস্তাত, ইবাগে আমাৰ গেটত যোৱা ৰাস্তাইদি আৰু এইটো সিপাৰে ডাঙৰ গাঁওখনত। কি নাম গাঁওখন? হাস্তিনাপুৰ। এইখিনি ঘটনাটো কিমান টাইমত হৈছিলে নে? এইটো নকৈছে না, নাজানো ৰাতিৰ কথা, কিমান টাইমত কি কৰিছে, খাই কহাই কি কৰিছে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি সমাজৰ মানুহ হিচাপে আমি যাই ফোন চন মালাক চালোঁ, চাই আৰু ছাৰগিলাই আমাক আনলোঁ এনেকৈ। ল'ৰাটো এই মানা মোনলে বিষ্টি গয়াৰী। বিষ্টি গয়াৰী মানে বাপেকক মাৰছে মানে? অঁ, সেইটোৱে। কি নাম আছিলে? ভাবি গয়াৰী নেকি? ভাবি গয়াৰী। পুতেকটো বিষ্টি গয়াৰী আৰু বাপেকটো আৰু ভাবি গয়াৰী। এইখিনিয়ে মানে বাপেকক মাৰছে পুতেকে? অঁ, এইখিনিয়ে আৰু। बेरे फिसिग्रा आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव गोदै जांख्रिथाय लानानै फैदों बिटिआर सरकारा। बे जांख्रिथायनि गेजेरजों हाग्रानि बेरेनिफ्राय गोनोखोआरि आदबजों बेरे फिसिनायनि सायाव खुंगोन जिल्लायारि थाखोनि सावरायमेल एबा मावफुं मेल। फैगौ 18 जानुवारियाव चिरां जिल्लानि बेंटल कलेजनि अडिट'रियाम हलाव गोदै जांख्रिथायनि सायाव खुंगोन सावरायमेलखौ। बेरे फिसिनो गोसो गुदुं सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानोब्ला थिखानाय फैगौ 18 जानुवारिनि सावरायमेल एबा मावफुं मेलाव बाहागो लानो हागोन।